Alright babukeli ba-identical force ne simtholile umama khona uselini simthola lele yazini emashidini amhlophe la chiye khona ya aphuna uphuma lele emashidini amhlophe ne-boyfriend yakhe so sifuna ukuthi asivulele la asitshele ukuthi enhlaka abana la batshele nobani before asivulela la batshele na batshele nobani khuluma kubethe abanye khuluma babodwa hayi bayi-3 yini basana badazana yini bandazana wayaphi ngayemabhoko wakwenzani wabani emabhoko uthethwe la uhlala khona kwenza njani la uwenza uhlala khona kwenza njani lapha emabhoko uyokwenzani emabhoko wewe umuntu uyokwenzani uchiya bentwana babodwa bese vule ke khomisa umphakathi wena ukuthi wena emabhoko bakho bashiye bashulela ugogwa lapha bashulela ugogo emzini uchiya bentwana abantwana nogula ngapha abantwana abaningi ningasangithathela bona ne wasangithathela bona ngoba angaka ba-protect ubuso isesabani ya ngakusifikile la ngendlini la bachiye khona abantwana la bachiye khona babukeli ba-identical force uselina uthi yena ubuye ebres unobabantu athi ngokaliphoto baze bakaliphoto le bayakwazi lokho na ukuthi heyi ifemeli abo ibaphathisa amahloni kangangani so ufuna ukuthi senzeni ngawo selina thina si-identical force senzeni ngawo sositshele thina si-identical force ukuthi ufuna senzeni ngawo usho njalo simkhuzini wakhamba uza simfonele usho njalo wakhamba yikho simfonele usho njalo athi angeke ngisakhamba ukhambile namhlanje la hlala adlula khona asanga sadlula khona wagegeda wakhamba ngeStrat ngoba usabathina ngisho so ngenzeni ngawo selina bathi nawo ngenzeni ngawo tshela mina ukuthi mina ngenzeni ngezimkhiphi so angazi ke sivula njani ngabantwana laba balele lapha bayithula laba abancane futhi abancane we3 years la ngibakhuluma ngimakhelana ngibona lephini lapha umakhelwana nabo bafuna ufakazi sona nathi abantwana sibelekile sibazali sinabantwana sibelekile uthole umntwana nangu uyavasi wathini vaswa nguye ukupheka nje la caba ngicela nabo khatini kade kulisi ngimcala lefika methumule ngimcala ngibona abantwana Nokalo thanya khonakala ne abotshwa ngazohlala kuphi abotshwa abantwana abathathu akakhulu ithabo nona kanjanga bana bafuna akazi omunye ufuna ukwazi nawo nibo makhelwane niyambona so ngibani omunye ufuna ukufakaza ke kakhuluma yazona umakoko bayala bayakhuluma ngawo mara akuzeli pop abathutha akuzeli mina ngiyalala msinangona umphakathi ngaphandle nje ukwenzakalani sibiziwe thina kwakho njengaba-identical force ukuthi izani zophinde sosilamulela nangumuntu yazini hlangene yazini abantwana bacheba bodwa abantwana abantazana ngaphandle simtshele ukuthi waye achiye abantwana babodwa ena mzini lo uva banganamuntu ngikhuluma nje abantwana balala bodwa simthola mndebelekile emashidini amhlophe mndebelekile emashidini amhlophe nomsadi yebo endlini enye engangani kerese lapha abantwana labangatsha-ke abantwana bakazi selina abantwana badeni namhlanje uyokuthoma ngokuqina vasi washini leya nje ayinele washini leyo ivasi angisho bathutha ivasi abantwana ivasi washini leyo baqina vasi isitsha lesi ulala la naye ufuna sembe awa
Samvulela samkhiyelela zokuvulela ekuseni. Ubuyele mabona sokuchampa kakhulu ke nje. Wabuyela sokuchampa. Hey, vela note ngikasiphele. Ubuyele mabona sokuchampa lento tako leyo. Materi uthenze. Abantwana yazisona. Thina sayisona. Zirong. Yazana la. Usana kabaleki pipa ibaleki. Ungaya ubuye musemini. Ubuye musemini. Kwalizana impipane khona la ke. Wanga nanda abantwana la. Thana bentwana, thatha abentwana bakhambe. Abantwana ngifuna nithatha abantwana amasosha worker abathatha abantwana So ngenzeni ngizwe nama-social worker kusasa. athatha abantwana Awufuni ngizwe ama-social worker. Wakhamba la ngamaruzinda ngoba bahlobona ungadi. Ngeke Mina ngeke nami ijobho ngikade. sengisho ke ngeke ngikhambe ke. ayikho leyo khamba. Khipha umntwana. Ngitake usakha. Shosho 100%. Imali yabantwana labo iphi? Imali abantwana ngafuli. Bonke nje. Yeah, Khona ngani? Why? Mara khona kanje ngithi ngiyanithatha nje ngithezela wena. Angaholi. Imali yami ibathi kanje stopekile. Basho imina ngazi imina yenzana kithi. Last month ngiyogada ngisemino vele. La ungayakho ukuza angayitholi imali. Bengizokhipha imali ngiyafika. Nemessage bongenisa uthi fana ngiyibhale. Lala ngobro. Lala ngobro. Umntwana 3 years. Ngane khula na. Alright ke mphakathi we-Flat Laughter number 1. Njengoba athembisa promise ukuthi yazithawupa yena. So zokempa naye. Zokubiza identical force izokempa naye. Yena nanoma ngeke ayibona. Mara khona yona. Ngoba asinyazile before athi angibasabi. Sizile simkhomisile ukuthi sibadala kunaye. Nanoma ngasinyaza mara sibadala kunaye. Edithi sifunde ngene siwana sibonile namhlanje sitholile. So ngizabona ukuthi ngiceda njani naye. Ngizakwazi show ukuthi ngiphathe number phone nje. Umakhelwane oseduze. Gogogo unikazi wala istandi. So sihlala simmonitorile usuku nemini. Mara kusasa nangabe lokho ngimbabaso ukuthi asenze nje akakasenzi nakanjani abantwana somthathela. Ngiyakwazi si identical force we resolve matters.